Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasaya at ti panakilangan ni Veron, kada Sirelo nga agina. Iso ti magustuhan ti ina ni Sirelo, apara kan kuana. Inam amiris mat ni Sirelo, tinasao ti inana. Ano ni Veron ti ikalay sana, pulos, nga awan to ti pagbabawyan na. Kabayatan na, ijay rancho, at dain sangpat ni Melvin a babae. Nakaluto matan ni Jenny, ngam di na ida mauray arumwar iti siled. Napan nangarod ida tinuktok. Ita gagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Melvin, nakasaganan ti makan. Dagiti awanan bain. Anya ti kayat asawan da ito eh. Melvin! Melvin! Apay ka diya disturbo ka, ha? Tinungpanak? Awanan kayo iti bain. Anya ka di ti pagpupungtutam. Kat saan tamit nga agayan ayat? Anya. Indel-del mula ang tibagim kanyak. Ala, agawit ka ngaminan. Saan kan akasapulan? Nukasta! Inaklangan ang pasangdo iti baka! Bitakan! Hoy! Jenny! Anya ti aramidam! Sigurado ka tulungan na kamang lukat iti dress shop ko, Cirilo? Una, tulungan ka. Ngam apay at tulungan nak. Una, tapara iti pagsaya atam. Awan dress shop dito lugar tayo. Isu na saya at numang bangon ta iti dress shop mo. Taday tamot ti pagsmam. Pagyamanak no kasta. At damot ba si turnong ko ijay bangko? Dayjay ti pagpuunam. Sigurado ka? Wen, Ngam apay a pagsayangan nak iti oras kan kwartam. saan na masayang? Kan may sa, kayat ka tulungan. Gaputan na kaamiris akon, Veron. Iti anya. Asi kagayam ti kayat ko kang ikalaysa. Saan ani Jenny? Husto ti kanayon nga ibagan ni nanang kanyak. Ano sikat ikalaysak? Sa anak nagbabawi. Cirilo? Veron, mariknak nga agayatakan ka. Nagbidutak iti panagayat ko kan ni Jenny. Kat mariknak, asi kagayam ti ayatak. Cirilo, saan alimad kan ka nga ay ayatan ka? Ammo ka madlaw mo dayta. Ngam, ammo ka saan ka asigurado itiriknam. Sigurado ak. Nga mala, saan pa iladay tati panunutan ta? Tati panagkalay sa, kat saan mo't nga inapuran day ta? Ikan tati bagita iti gundaway. Ang mga miris, no talaga mo't lang nga napudno ta iti tunggal maysa. O sige, kasta ti aramidan ta. Iso nga ita, ipamaysa ta pa'y laeng, ti bangunan ta address shop mo. No kasta, agyaman ak unay, Cirilo. Masaksakta na kitang aramidan ni Melvin. Napintasak man. Adayo ang napimpintasak ng day di kaduwa na ita babae. Anya ka di da ito yung naramid ko. Jenny! Di ka tumpak di tadiraas! Sinurot nak ni Melvin. Dang nakamutan niya. Nagkuna at tumpak ka di tadiraas? Awan ka sa skan tibiyag ko itan. Nadadalan ti dayo ko. Masikugak pa yan. Ngam kastay lang ti pagbanagak. Umaykan, Intan, pumanaw tan dito. Diyak kayat! Tumpwa kaklangan di tadaraas. Tapno agsardangan ti pan nakapaspasakit ko. Umaykan, pumanaw tan dito. Saan ka nga ay ayatan, Jenny? Iso apasensyakan. Melvin, Apay,
Adda ka din nangag mo kanyak nga ay ayaten ka? Naibalikas ko ka di dayta? Nga uray itinaminsan laang? Pulos ajak imbalikas dayta ken ka. Ngamin, saan ka nga ay ayaten? Ngam no kayat mo latati agtalinad dito rancho. Adda kan ka dayta? Ngam di mo mauray nga agayataken ka. Gaputa saan ka nga ay ayaten? Wen anak ko, kanunungak at tulungam ni Veron, ay nasaya at dayta. Dayta pay laang ti ipamay sami ita, nanang. Timang bangon, iti dress shop na. Nabayag gayam akayat na timang bangon iti kasta negosyo na. Ngam awan pagpuunan na. Isong agur urnong. Naala, kitaan nyo, ti pagsayaatan nyo. Pag nayunan mi ti urnong mi adwa, kat dayta ti pagpuunan na. Nasayaat. No da kayo ti agkatuluyan ka ni Veron. Di addan makuna apang rugyan yaw. Nanang, Awan makunak ka ni Veron, anak ko. Kat sapay kuma, tada kayo ti agkatuluyan. Ay, lakay. Kumusta nga tan ni Jenny? Saanan ang nagaw-awid? Ay, pagdandanagan nakatalaga dayjay nga anak ta. No addada sa mapasamak kan ko ana. Kasanoon? Sumangpet tulaeng tapagikaruay. Ay, saan mo adang ran Bagbaga am laeng. Saan na denggan ti pamagbagaday jay? Isu abay am tapagikaruay. Tamangan no day tati urayin na. Ay, balasangan dya anak ta. Saan mo adang ran? Uray man balasang tasubag man. Kasita, saan nga gawawid? Kasanaw no masikugan dita. Lakay. Ay talaga pagikaruak no kasta ti inaramid na. Oh, kumusta kan diti rancho, Jenny? Ayos lang, friend. Apa yan naliday ka? Awan. Kat, kumusta ni Melvin? Sa dino ti ayan na? Ada ijay ayan dagiti kabalyo. Impasyar na ti gayam na. Gayom na? Wen, ada gayam na. Agnagan iti George. Iso ang mapanda ka na og kabalyo. Ni George? Awo na, amok ni George. Gayam mi ni George. O sige, tamapan ko man idakitaan. Sige lang, Darna. Amom, napintas di kabbalay mo dito yung rancho. Agam apay ako na masaan mo nga ayayatan, ha? Wen, saan ko nga ay ayaten? Ay di kukuha kon. Anya? Sumardeng ka man. Ang damitan ka ayan ayat mo. Dita lang, taday di abroad. Kaya't agkalaysa kayon to, intun sumangpet. Day nga rin ti problema pare. Naamiris ko saan ko gayam nga ayayatan. Nagbaliwon tirik nakan ko na. Ni, apay ngay. Gapo siguro to saan kami nga kita iti personal. Sa bagay, Parikot ko no kasanok nga ibagakan ko na. Asaan ko nga ayayatan. o di agabrod kamet, tapno saanin nga agsabat ti dalan nyo. Uray sa anak nga kabrod. Basta sa anak nga agpakita kan ko na. Ti parikot lang. Mangnamnama dagiti dadakkel na. Kan dagiti dadakkel ko. Ngayon to nagawid ka nagsubli. Kat agkalaysa kamin. Ibagam ti pudno arik nam kadakwada. Kat sika ngay. Kasano ni Jenny? Imbagam ka din asaan mo nga ayayatan? Jak maawatan ti riknak pare. Ha? Jak amun no ay ayatek, wano saan. Amom, napintas ni Jenny. Day talang ta suplada. Wen nga rod. Anya nga ti aramidem. Agtalin na idlatan dito yung rancho. Jak amo pare. Inton ko, nasikugam. Ha? Pare, likli ka munti kina playboy mo. Di mo urayan nga agbabawi ka iti udi na. Melvin! George! Nidar na. Adda ditoy. Wen, sinarungkaran na siguro ni Jenny. Gaputagayim naman. Kumusta ka, George? Itala makita ka Makumikumak iti trabaho kay Manila. Sipod nagtrabaho kay Manila. Saan tayo na nagkikita? Nasaya ata nakapasyar kadar na. Awo na.
Kailiw ko mananti umay ditoy, Melvin. O nya, agkabalyo tayo. Una. O sige, sa kayak day taan ang isit. Syakmot day talabang. Sige, agkabalyo tayo. Tamapan tayo ijay turod. Agano sa klangang. Gapot na mo. Ikalay sanak matlaang ni Melvin. Nuwape ngamin akas to'y matirik na kita. Agayata kon kan ko na. Nukumatasaan ko ngay ayatan. Nalaklak ako maapumanawak dito rancho. Ngam, nasakit mat. Kasladyak kabailan apanawan ni Melvin. Oh, mangan kayon. Nakasaganan ti makan. Nagluto akon. Impakat mo siguro ti kinalaing mga aglutuan niya, Jenny. Wala, ngamin, adda sa nga ili ni Melvin. Kat nakababain mo't no saan anaimas ti taraon. Kasta ti kayat ko ti may sa babae. Tinalay nga gluto. Wan, George. Nalay nga agluto ni Jenny. Iso mabalin na ti mangbangon iti restauran no kayak na. Oh, apikit din asan nga eh. Naglaka nga aramidin day ta. Oh, Melvin. Anya pa ilang tiraramidam. Manglukat kan iti restaurant ni Jenny. Ah. Kwa? Kasta ti plano, ngam nalabit asaan pa'y nga ita, George. Dumtang tulat ta day tagon daway. Sa bagay Melvin, awan mo't gayam makunam ka ni Jenny. Tanalay nga gluto. Saan ka nga agbisin, no kasta? Ala, mangan kayon. Raman na nyo day ta inlutok asidaan. Kalpasan na, ibagayo kanyak numagustuhan nyo wan no saan. Rimwarda Melvin kan George. Mapanday jibar. Apay asaan ka asimurot. Tiyakpay kaya ti uminom ita. Makapadakas iti salunat ko. Imangas ka iti naunag. Kumusta kan ditoy? Ay ayatak ni Melvin, darna. No iti kat si Moro taktan ko nang gapo iti ambisyon ko. Ngam saan itan, taagayata kun kan ko na. Good. Kumusta ti panakilangan na kan ka? Katulong ti kayariga kan ko na dito rancho. Ngam okay lang. Gapo ta isulaang mati pagserserbya. Naimbag tasaan amang isangpot iti babae ditoy. Inaramid na daytan. Jak ida mauray arumwar iti silid. Nang runa pa'y tanagpig sa ti katawa di babae. Jak mo noan niya ti aramiden da iti silid. Inlukat ni Melvin ti ridaw idi nagtuktukak. Kat gapo iti pungtot ko, natungpak. Tinungpam ni Melvin? Wonder na. Kalpasan na, timaraya kon, aging gaan nakadano nak iti deraas. Ha? Kayat ko idin titumpak iti deraas. Gapo iti sakit amarikrik na. Ngam sinurot nak ni Melvin. Kat linapdan na ti aramidak. Kat, kasanon ti babae akadwana? Idi nakasangpot kami dito Awanan ti babae. Nalabit apimanawon. Ay, ni Melvin na talaga. Di nalata maikati kina playboy na. Kayat kundi pumanaw dito rancho. Ngam kasladyak maaramid. Gapo na ay ayatak ni Melvin. Kat, anya ti mapaliiw mo. Agayat kadikan ka ni Melvin. Diyak ka mo darna. Ngam na dadtuma. Yali ka kanakmat. Nasaya at matipan nakisarita na. Kat, agkasilid kayo lata? Wan, agkasilad kami latta. No kasta, agayat kan ka ni Melvin, Jenny. Serino, ayan nga taitan ni Jenny. Apay at siyak makitkita. Adda kano ita, ijeran ti simurutan na lalaki. Kastati ko na ni Darna. Kastagayam. Saan ka di, ani Jenny, ti talagang ay ayatem? Saan mo nadda kamatan day tabanag, Veron? Ngamin, awan sa baling ay ayatak ita. Nudisi ka. Nadamag ko laeng Ngam, tapno awan pagbabawyan ta iti udi na. Nasaysayaat, no ikanta ti gundaway iti tunggal may sakadata nga agamiris.
Cirilo, Ay ayatan ka. Amok nga da pa nagduadwam. Isu nga ikanta ti tunggal maysa, iti gundaway ang mga miris. No napudno ta ka di iti tunggal maysa. No datati kagasat, pagyamanak launay. Angam no saan. Kidawag, nga agtalinad kumalatta ti panagpagayam ta. o sige, umanugot akit imbagam. Ami reason ta nga umuna tirik nata. Tanarigat nga agpaiso ti agdarasudos. Taamangan no agbabawi tanto, iti udi na. Nabatagag, kahit kunti maturog. O sige, umay ka. Asibayan ka, taipan ka iti silid. Kan banyusan ka. Umay ka. Umay ka. Mapanta iti silid, tabanyusan ka. Nabartag ka nga intulod ni George Melvin. Sino ka? Siyak ni Jenny. Mabit lang tabanyusan ka. Punasak tarupang. Oh my God. Melvin, inguyod nak matan. Oh, Melvin, di nakarakupan. Mabit lang tabanyusan ka. Sana. Sikati ka sa pulag. Melvin. Ikalay sa ka. Syakti makaamukan ka. Ikalay sangatan ni Melvin ni Jenny. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.